Les fruites en Valencià. Llimona, citrus limon. Poma, Malus domestica. Albercoc, Prunus armeniaca. Mango, Mangifera indica. Pera, Pyrus communis. Síndria, Citrullus lanatus. Meló, Cucumis melo. Alvocat, Persea americana. Repetim, llimona, citrus limon. Poma, Malus domestica. Albercoc, Prunus armeniaca. Mango, Mangifera indica. Pera, Pyrus communis. Síndria, Citrullus lanatus. Meló, Cucumis melo. Alvocat, Persea americana. Platan, Musa acuminata. Papaya, Carica papaya. Maduișa, Fragaria ananasa. Cirera, Prunus cerasus. Figa, Ficus carica. Taronja, Citrus sinensis. Mandarina, Citrus nobilis. Lima, Citrus aurantifolia. Repetim, platan, Musa acuminata. Papaya, Carica papaya. Maduișa, Fregaria ananasa. Cirera, Prunus cerasus. Figa, Ficus carica. Taronja, Citrus sinensis. Mandarina, Citrus nobilis. Lima, Citrus aurantifolia. Pruna, Prunus domestica. Gerdera, Rubus idaeus. Mora, Morus alba. Raim, Vitis vinifera. Nabiu, Vaccinium myrtillus. Nespra, Mespilus germanica. Coco, Cocos nucifera. Kiwi, Actinidia deliciosa. Repetim, pruna, Prunus domestica. Gerdera, Rubus idaeus. Mora, Morus alba. Raim, Vitis vinifera. Nabiu, Vaccinium myrtillus. Nespra, Mespilus germanica. Coco, Cocos nucifera. Kiwi, Actinidia deliciosa. Com podeu observar, així estan les 24 targetes de fruites. És un recurs educatiu fàcil d'ensenyar. És una eina d'ensenyament eficaç, de decoració i d'organització d'aula.